Hello. Vi got 10 här. Weithio mae iawn, pob yn cadw'n iawn. Iawn cadw, he? Gesiwch beth dwi'n chwarae? Gesiwch beth dwi'n chwarae? We go again. We ride again. Oh yeah. Sbia, sy'n gyda yma? Hello, Emily. You're too modest, Emily. You're too modest. Come on, euphemism, da. Lle mae Linus basket. Baby. They're getting babies. Baby cows.
Be dwi angen? Dwi angen un o... Hynna. Mae gold yn dal fi nôl am. Gold. Mae'r bwl yn fama. Na, di, lle di o? Lle mae'r bwl? Fama mae o? Bwl. Dwi wedi ffindio bowlan, dwi'n meddwl, ia? Cael cerdd hwnna. Lle ddim. Iawn, pwy di Linus? Linus ydi... Y tramp. Iawn, god mae yn blueberry season. Sorry, black hell, lot o hynna i nid. Thing. Dwi'n edrych cheeky trip lawr y mines, di. Oedd y Linus yn mynna. Ti'n beth lle Scotta mwy, actually. Dwi'n rili'n gwybod beth i wneud efo hyn o'n. Os fysa chdi'n tramp, lle fysa chdi'n mynd? I just... Okay. God, dwi'n gallu fyna.
Ie, dwi angen dechrau dal pysgod. Mae... Pysgota fi wedi cymryd bach o hit. Dwi'n ni yma. Iwsio'r deluxe. Come on. What the hell? Oh my god, spear? Beth dwi ddim isio. Oh, shit. Okay. Iawn. Y cwestiwn ydi wan, ydw i yn hel supply o pysgod wan? A ydy hynna'n rhywbeth dwi'n ystyried wneud? Dwi'n mynd at sgwnther heddiw yna. Helo... Dim yna. Shit. Oh. Goodbye mi, ta! Sbio hyn. Lle mae class dwi wedi mynd? O, ydych yn bod. Cyfo Emily fe yma. Gweithio. Gweithio'n galad. Just thanks, gysio. Well, for the boi yma fe moyn. Hopi yma. Yn mynd i hun yma. Na, ti'n cael yn byd yna fi. Na, dim yn cael gems gyda fi, de. That's for sure. Seriously, lle mae'r tamp yma? O, fe neta. No probs. Oh,
Nah, Paulo, bye. I'm dealing with a goal ladder. Pusskadım değil mi? Diciamo. Oh, dim glos. Oh, give me bone. Helemaal bij het busje, maar. Huh? Ik kan hem heen nou. Oeh. Okay. Well, for today we're holding the Stardew Valley Fair, the biggest event of the year. Bring people across there. If you like, you can set up a range display for events. Just bring 9 items of best showcase your talent. Ooh, okay. So we come here now. Eier. Ik ga hem er in de camper eens mee kijken. Camper jam, baba. Dat was maar wat. Doorheen. Zitten we in het Stardew Valley Fair? Stardew Valley Fair. How to instead?
Okay. Points. Okay. Sweet, and then okay. 1 week from today, man. An egg. Okay. In the baby cows on. That's it, full bone cows, let's go. Milk! No, sir. Okay. Ja, dus nada. Look at all those chickens. Doe die ennill i village fair ma. Is the last thing I do. I'm gonna die willen van me. So 1, 2. Hier. We have a starfoot. British pine. 300% cheat in de fireman. Ruwweg veg. We're gonna do off the fish with 1, 2, 3, 4, 5, 6. Is your fish? Just on the staycraft fulfilling. Maar mi is gynta yn anodd de. Un tip's gonna be there.
googlo stwff, ond paid o googlo fatha, paid yn mynd i Reddit o gwybod bod pobl eraill yn neud. Mae ys yn mynd i, fatha, mae rhai pobl yn mynd yn insane, kind of thing. That's not the point, that's all. Ond googlo stwff to high hell, de. Scrap, on that. Yeah. Dwi'n meddwl am beth dwi angen. Rhyw fath o meal. So hynny yn... O, dwi ddim yn at... O, cooking. Tea... Forage. Foraging fi. Fruits. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un thing arall. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Be arall lle i? Diamond, ie. Dyma. So hwnna ydi... Rhaid fi. No, dwi'n dod gwnther. Nid thing on, cos dwi'n gallu... Cos dwi'n mynd goro... Cos dwi'n mynd goro... I dŵr i'n byd rwan. Dwi fi fwy amser i wneud stwff. O ti eisiau helping hand rhyw drod ydy? Jyst o'r ar tŷ na yna fo. A wedyn, na i jumpio fewn. Ond na gwnther, dwi'n siŵr mynd at... Pam di fa yma? 100 gold ydy'r tŷ. Na i fod yn slave i chdi yn y gem. Na i wneud y menial tasks. Beth di hwnna? Be di hein? Beth dwi angen copper, de? Lle fi greisio hwnna? Sio fai o hwnna. Ie. Parsnips, nes i'n cychwyn. Mae parsnips yn good. Mae parsnips yn bydd... Be di rei sy'n cael mae'n tyfu? Heini, ti eisiau'n cychwyn? Carry on's growing after planting. Felly fe hynna'n dda. Dwi'n highly argymell i chdi cael yr... Be di o? Preserve jar, cos mae preserve jar
Ti basically trade shitty berries yna. A mae'n troi fewn i artisan goods. Ond, you do you. Find your feet. So, pwynt i fi'n... It's a bit like just torri coed. Angen de berries met de. Dwi'n dwi'n berries reit o flaen tŷ homeless. Iawn, ai lawr y mines fory. Ti'n gallu update y tŷ chdi hefyd. Hwna ar y cardiau de. Pam? Pam? Please, as decoration. Hwnta. Please, mae dweud allan dwi'n do. Hyn fel yna. Be? Dwi'n wedi torri bach o hardwood. Air sy'n dal fi nôl hyn o bryd. Yn annoying hwnna. Ah. Mae hyn yn... Hyn yn ail-populatio. Good to know.
Ia'r tymor gynta na, de, dwi fatha, just dewis un yn ail peth, de, drwy them well, a just forageo. Dwi'n teimlo bod chwarelu mainio yn wast yn cychwyn. Ond ti angen stwff i. Pa map nes di dewis ar? Nes di mynd am y bog standard map? Cos in hindsight, illa ddyla fi dyn hynna. I should have gone normal map. What have I done with hazelnut? Normal, ie, mae normal just the way to go. Ddyla fi dyn y normal, cos ti'n gallu prynu fishing pond nes ymlaen. Dwi'n really di utilisio y map yma. Mae'r map yma bach shit. Ie, beth dwi'n trio dweud. Dwi'n meddwl dwi angen mwy o pumpkins. Dwi wedi decidio mwy o pumpkins. Y fama. Dwi angen 5 gold pumpkins. Dwi'n seidio, dwi'n gwerthu ein gyd ar diwedd y camperies. So dwi'n cael massive amounts mewn un go. Dwi eisiau cofio wan, ydy... Mel.
Cofio pan ti'n mynd i animal husbandry fe yma, ti angen y silon yn canol. Mae'n reit hanfodol. Dyma ti'n cael y silon yna. Okay. Dwi angen lot o coed, dwi ddim yn sylwi. Yo, Mainio, let's go. Oh my god, broccoli. Ga i fynd i bach o broccoli cyn. $10,000 y backpacks y boi wan de. Illa hynna di next big purchase fi? 10,000 y backpack? Yeah. $120 levels of them, so we should be. Dwi ddim yn mynd i fel i cachu fe yma, just get it done. Crap. Oh my gosh, mae gold fan'na. Mae gold. This is a dream. Hwn sy'n bydd yn dal fi nôl. Big money. Oh my gosh, be yma?
What the hell? Ah, copper, let's go. En wie void? Mooi. Oeh, oh my. Mae'r modrwy yma efo gola yn rili handi. Iawn, wedi boi yma. Boi distance ni na. Bitch! Wat een mega run. Ja, beth dwi ddim angen. Crap, pam dwi efo seeds, met. Dwi'n so yma, ditha fyd. Top quality items only. You know. En dan ffeindio ffordd ymlaen. Na fo, ar y geich. Oh my god. Dwi'n bod yn ymwysio, cos gynna fi digon o heinia. Trick efo hyn, di ddim bod yn farus. Find an exit. Just go.
bij level er al. Terus. Oh my god, zo stof! Ik word er klaar. Machine. Ja, ze doen door maar. Vengan, una. Qué pedo. Let's get out of here. Oh shit, kijk weer de remsaar. Man. Literally level all up, come on. Woo! Okay, they all know it in. They all know it in. Big hole of een. Woo! What an. Oh, big stuff. Big hole. Cheeky blackberries. Din payday heddiw, ond gael ni payday. Buzzing. Buzzing. Okay, let's get spear. That disgusting bitter. Okay. Mae'n teud rwy'n net Gunther. Okay. Break open. Topaz. Dwi angen ddech di. Sbeg y gwch chi byw yn fanna. Yna. Oh my god, spear.
Um, Scott. Just submit hyn. Look at this. Spil fi neud farming yma yma. Dwi'n gwerthu produce heddiw. Mynd i bach o cash. Gyd ti'n cytuno. Crepes mynd i fe yma. Yo, let's open some geodudes gynta. Cael ein allan o'r ffordd. Dwi wedi cynhyrfu efo faint o'r air gysi. Air oedd yr un commodity yn isal ar. A wan. Drwy gwaith calad. Na, nei. Hey, Matt. Go na fi. Okay, no bollocks. Okay, no bollocks. Ooh. Gunther. Gunther. Gynna fi pethau I ti, Gunther. 2 pethau. Yay, llyfr.
The joy of reading. Dwi'n caru darllen. Ooh, percent. Free gift for my beloved. O, dyna top tip i chdi de. So fa ma'n de, pryfed gwenwair. Os ti'n gweld worms, pryfed gwenwair fan'na de. Cohwch di de. And there's stuff in the ground for shit. Get on. 16 pumpkins, dwi eisiau by the way. Rhaid fi werth ein i'ch dimets. Free blackberry, yes. Free blackberry, yes. 16 of your finest. Ooh, dwi wedi neud hwnna. Okay. Pumpkins. Adegau, 6. Di watch. Lle i cadw... Betro, lle i cadw dy bethau, beth fel? Be ti eisiau cadw? Ww, dwi eisiau... Gift. O, dwi eisiau mynd... O, mae gafel gymaint i wneud. O, peth gyntaf ti eisiau prynu ydy'r lefel gyntaf backpack. Ti wir angen hwnna. O, rhaid chdi adeiladu 50 wood, de? Ac i di adeiladu chest. Rhaid chdi adeiladu chest i cael cadw stwff. So beth dwi'n neud tro gyntaf ni, jyst neud rhesi o chests o flaen y tŷ. A dyn gyd i just iwsio heina wedyn. Wedyn ti'n iwsio rust know-how chdi wedyn. I... Aye. It's all about the crafting. No! Och, de kinder! Guitar, dwi eisiau fynd cows. Dwi'm eisiau gwybod nhw'na. Dwi'n hoffi am y bol. Okay, that's on me. That's on me.
Oh, there you go. With sprinklers, yes, please. Um. One, two, three. Oh, no. Ah, na! Dwi'n gwybod. Dwi'n gwybod. Dwi'n gwybod fi. Dwi'n gwybod. Dwi isio... Ddylai fi cael well fertiliser hyn. Neitha beth dwi isio. So ni, de, be dwi'n tynnu, de, ia, batch gynta gwerthu nhw, i chdi cael prynu mwy, i chdi cael expandio mwy, lle. Ond os ti'n fawr i air, so ni'n cadw ar i air ar gyfer y community centre, ond gwerthu, gwerthu rei silver a normal chdi am wan. Surplus. Cos ti eisiau investio nhw'n ôl i chdi cael. Mae cychwyn reit wahanol i lot o stuff eraill y gêm. So, basically, ti just eisiau cash flow. You need cash flow. Hefyd ddechrau bonted. Ah, so wedi gallu... So wedi gallu quality fertiliser. That's on me. That's on me. Be dwi ti'n gwneud wan? Yep, 1, 2. Dwi'n meddwl beth dwi'n gwneud efo pysgod. Dwi'n newid pysgod operation fi fe yma. Dwi'n bydd efo.
Un arall i hwnna. Box. There. Ddim yn aesthetic, please. Dwi'n gallu... swim coed ar ôl. Shit. Gwylio fi. Oce. Be sy'n gwneud gwyll? Ond nhw gyd yn neud... O, shit. Ynddo. Hein yn issues gyda fi ond efo yma. Not sure. Oh, cousin. Okay.
cael symud at allan. Yndw. Dwi'n colli yna, i watch. Okay. Okay, record issue. Record speaker issue. Un arall dwi isio i'r... Hwna fi'n dros ben, eidial. Four, 5, 6. Yay! There's a lot gwell fel yndi. Iawn, backpack fo, dwi isio. That's my next thing. So, na i wrth hwnna. Dwi angen mwy o stwff bwyd efo yma, really. Pump. 25. Be sy'n crap hwn ydy, dwi ddim efo... Mae'n o copper ores gyda fi. There. It's like hwnna fel la de.
Ah, no! In short. Oh, presenter. Um... God, I don't have it. Kegs, dwi'n siŵr. Wood. Oh my god, okay. Un copper bar. Un iron bar. Un copper bar, un iron bar. Copper. Oh, sorry. Oh my gosh, mae'n sy'n acad dwi. Yo. Big plan. Free energy. Free energy a just torri coed. Wedyn gael dechrau ni booze. Booze cartref a gwin cartref ydy'r plan wedyn. Amser fi relaxio. Don't mind me, dwi just yn relaxio fe man.
Terugvinden, wie kan het verwarmen? Look at that. Het is wel ferm door de Nederland dat ze. Ah, inventory full. Okay. I'm sorry, very quite. Look, it goes on a perk, like with a coin. Oh man, nice. Good Misha. Massive deforestation met de blijde we hebben kunnen weer. Het doe ik er het een en al, maar. Ik ga er niet in. En ik gooi het wel aan het hebben, dat serieus. Yeah, okay, we're gonna call the one.
Dwi'n push on luck yma. 100% angen tyfu mewn goed. Ww. Efo? Agos, agos! Agos man. Oh. I don't know. Ah, ffôn nhw byrra. Oh my god. Woo! Yo, BAB, we've got PP. Goedemorgen. Hello. Oh, hallo. Moet je weer iets volgen geven? Hey, sut mae'n mynd? Dwi yn chili allan yn y Stardew Valley. Nice. Dwi'n rhan o'r gameplay sy'n watch ddo. Ie, jyst yn Dwi'n egin sŵn o'r dwi di persuadio Dydsi. Mae Dydsi di prynu fo. Oherwydd awesome
recommendation fi. Nice. Mae'n edrych fel game eitha chill. Yndi, mae'n chill ag yn stressful ar amser. Yeah. Ti'n rhaid i chwarae fo? Na, beth. I fod yn Beth i'n neud yn fo? ffermio. Ah. Mae'n edrych dda. Mae'n really... Pan ti'n dweud o fel am fatha. Ffermio. Mae'n swnio'n really... Bytha, mae'n... Dwi di mynd... Wel, mae'n wedi sbwtio fyny i bob tymor. Yeah. A wedyn ti'n gorau... Sorry, just ei bod dim yn llefydd fi. A wedyn ti'n gorau neud stwff bob tymor a... Mae y problem mwyaf o hwn ydi, ti'n googlo stwff a dyn mae pobl fo Cos mae gen yn poblogaidd, mae rhai pobl fo setups really insane. So ti'n gorau dysgu fatha... Dim poeni am hynna. Make things work. So hynna bryd. Gynna chi... Fatha, ffordd dwi'n chwarae wedi, ti'n neud pet projects dy hun. Dwi eisiau neud mail o yma, so dwi'n neud mail. Mae gynna fi animal enclosure fi yma. Efo gwerthaig fi. A ieir fi. Sy'n neud llefrith a caws. Mae fath Harvest Moon. Ti'n cofio Harvest Moon? Yeah. Hynna ydi o, basically. Ah. Ond well. As in, mae'n house. Yeah. Nice. Just free produce. A dwi wedi reid hwnna yn y mayonnaise machine. A fydd hwnna'n produsio mayonnaise. So fi sy'n neud, ti'n gwybod, ti'n cael y ffarm, mae fe'n shit, mae fe'n just llawn crap i gyd. So mae'n cymryd i jyst chdi wagio fo. Ond mae'r amount... Mae'n really poblogaidd, cos mae'n... Un o mwy streamed games, dwi'n meddwl, yndi? Yeah, rwy'n meddwl. Pan si dechrau streamio fo, o'n i'n cael pobl yn... Nath viewers fi just syth i bach i fyny, cos y pobl yn... Yeah. Who's this new Stardew Valley player? Siwr fel oedd o'n i gyd. Ond dda... Oh no, sy'n fi glo. Sy'n fi glo. Dim glo. Ie, fatha... Mae'n ffynnu, sy'n ma pob yn chwarae fo wahanol, ie. Yeah. Ond, Oes no story i'r game te? na, mae'n just gallu... Ti'n gallu, fatha... Neud ffrindiau fo pobl. Yeah. Ia, a wedyn... Ia. Ond dyna, really. A wedyn ti'n gallu... T'o, os ti'n cortio rwy'n digon, ti'n gallu, fatha... Mae'n gallu symud fewn y byw efo chdi. Yeah. Mae'n reit wholesome fel la. So, mae o'n... So, fe ma, dwi'n newi... Prynu... Dwi'n newi cael keg, gwan. Dwi'n newi cael thing sy'n ei cwrw. So, trwy tymor dwytha yn yr haf, o'n i'n tyfu hops. Ond rwan dwi'n... Gallu... Yeah. Gallu neud cwrw. A mae o'n... Nice. Oes na goal? Neu ti just... Mae yna thing yn fama. So, Yeah. so ti'n gallu unlock greenhouse, diwn. Ti'n look yn hwnna, mae yna community centre, lle ti'n dda. Mae yna fatha, ti'n fod i reid choddion yna, lle. O wahanol stuff. Ond hwn... Fatha... Grandpa's Shine. O, mae yna llythyr yna'n dweud, come back here after 3 years. Oh. So... Cael y ffarm... Ti'n... Opening scene ydy, ti'n gweithio fewn swyddfa. A ti'n depressed. Yeah. A wedyn... Tair chdi marw, wedyn ti'n cael llythyr dweud, o, ti'n inheritio'r ffarm. Ah, okay. A wedyn ti, dda... Isio... Cael meaning newydd i bywyd. So hynna di'r... Gist yno fo. Yeah. A mae just yn hyn...
hyn i'r mwy yna fo, just inventory management. So mae dyn ti di pigo fyna, dwi'n meddwl fatha, mae'n lot o, di pobl yn eisiau cyfadda, ac allu eisiau fisa bach yn nut. Mae'n bach o fatha, rust yna fo de. Dwi'n meddwl de. So gyda fi hops yma wan. Dwi'n hops yma yna wan. A dwi'n literally cwrw. So plan ydy fi cael lot o machines yma ni do. Ie. So gyda fi sprinklers. Yn y tymor gyntaf, os ti'n dlawd, ti'n gorau... ti at the mercy o... Ti at the mercy... Ti'n gorau ni lot o gwaith calad kind of thing, as in. Ti'n gorau water o'r plant i gyd efo... efo dy watering can. Ti'n cymryd egni. Os ti'n neud hyn egni sgynnech chi mewn diwrnod. Ie. A wedyn... O, oce. So ar y gwylod dde fan'na, mae gen i egni fi. Wedyn pan mae egni chdi'n depleted. Na, fo wedyn am y diwrnod. Dwi'n mynd i gwely ydi. Ie. Wedyn mae'na mines hefyd. 124 o mines a felly. So fan'na ti'n mynd i unlockio stwff. So mae'na lot o stwff, a mae'na pysgota yna fo. Mae'na shitload o stwff. Mae'na rili dda. Dwi'n di scratcher surface. Mae'na fatha section arall o'r map. Dwi heb roed i bod yn o blaen. Ti'n gallu jyst yn dyna. Hwna fel dda. So mae'n reit... Sy'n, ar ôl tair mlynedd, mae yna ffordd meta neu optimal i chwarae, obviously. Fatha sy'n neud bob dim, ia. Ond, di'r gem ddim yn deud o, ti di colli. Mae o just yn... Ti'n mwyn rili gwybod ti di colli, rili. Ond dwi'n cofio to gyntaf i chwarae peth allan. Nes i... So'n top fama, jam, dwi'n dweud fama. Jammed? Jam. Oh, jammed. Nice. So dwi'n bod yn forage... Ia, ti'n gallu forage o fyd. So ar hyn o bryd, cos dwi'n torri lot o coed, ti'n gwybod meddwl amdan coed. So mae gynnu fi... Sorry, mae gynnu fi... Lle dwi'n developio fama. Dwi'n developio as I go along o fama. Ie. Mae'n... So ti'n gwybod fatha... Ti'n actually gwybod meddwl am cadwraeth, kind of thing, fatha. Cos os ti'n just yn torri coed, ti'n... O, rwy'n fi meddwl oedd hwnna'n, like, game hwnna, Osu. O, no, mae'n S yn hyn, mae'n C. O, ie. Rwy'n meddwl ti'n asgwennu. O, ie. Ydyn... Like hwnna'n a game efo, like, drawing pens ydi e. Gwneud, like, cerddoriaeth. Ie, we'r tablet ma, ie? Ie. So, cos o fa mae gyd yn crap o cerig a coed, so ti'n dori bod dim. Ond cos dwi just steady supply o coed, dwi wedi plannu, fa mae di coedwig bach fi. Nice. A coedwig bach arall fi. Ond, dwi'n cortio Emily yn y tref hyn ar hyn o bryd. Basically, hefyd, ti'n gallu fatha... O, dwi isio... Sorry. Reid crops. Reid crops. Mae'n missions fel a fyd. I need crops for da. So ti'n gwybod mynd... OK. Fi angen... So stwff dwi wedi tyfu di hyn dros y tymor. Ie. Ie. So... Ti'n gwych chi farming, mining, foraging, fishing, combat, ie? A di ti'n lefel nhw gyd ar wahân. Ie. A di gennych chi hyn, wedyn? Ie. Os maen nhw'n single, maen nhw'n marriable. So, Emily, be dwi wedi dysgu di, eich effort chdi gyda'r un person. Ie. A then... Dyma'r map. Ond mae'n bit arall ar map o fama. Fama ti'n buildio stuff. Hyn di anfiliad fi. So dydyn nhw ci fi. Iar bach, iar canol, di iar mowr.
Dwi'n meddwl dwi'n mynd hwnna'n iawn, dwi'n fod yn datyn nhw petyn. Ie. A dyn, gwartheg wedi lim i 1, 2, 3, 4, de. Dwi'n meddwl be di hyn, just stwff dwi'n locio. Stwff dwi'n gwerthu. Ie, so mae o'n... Ie. Dwi'n dychmygu, mae'n ffordd really specific iawn o chwarae fo. Ond... Dwi'n meddwl ti'n cael dewis be... What consists of win. Ti'n meddwl? Ie. So, Play it your way, innit? ie. So mae yna village fair mewn 2 ddiwrnod. Ie. Ti'n cael 9 thing efo chdi. So dwi wedi hel 9 thing specific. A gobeithio dwi'n ennill. So that's the plan. So felly... Yay! Got 2,500 am wneud y mission yna. Nice. Sy'n dal mewn lot. Cos dwi eisiau bod i'r bag newydd yma. 10,000. That's the plan. Hwna dwi'n gweithio... Hynna dwi'n neud. Gyda fi fatha... Dwi eisiau neud ffarm i fyny ar y bach. Eto bob tymor yn iawn. A wedyn dwi'n fatha, dwi eisiau hwnna, neu dwi eisiau upgradeio axe fi neu beth. So mae o'n... Ia, mae o'n... Hyd dwi'n cydyd, ti'n gallu rymwyd trwy spins pobl. So fel am dy flin efo fi'n. Bys i joio. Cart, yes. So hwn... Ydy, os ydy'n missions, ti'n cael y voucher i spin i chi gael iwsio'r gacha machine yma. What? Mystery box. Ie. Yeah. Dwi'n gwybod dod at Gus, swan. I agor. Be dwi'n rili cynnig ydy, just cerdd trwy bo man, a just forage am stuff am ddim. And, yeah. Sydd y Copenhagen. Enjoy o. Yeah, so roedd ni'n mynd, roedd ni'n mynd i, Ordens. Ordens. Sa'n cofio sut ti'n dweud e'n gywir. Ie. Ond ie, roedd ni'n glanio mewn Copenhagen, a wedyn mynd ar draws i Ords. Really nice. Lovely fan'na, mor neis. Like, mae mor glan. Like, un o peth roedd fi'n like sylwi. Like, wedi bod fan'na, ailwaith dwi wedi bod fan'na. I Copenhagen? Ords. Odd, sorry. Yeah. A mae just mor glan. Literally, like, mae mor glan. Rwy'n gweld un darn o sbwriel ar y llawr. Mewn 5 dydd. Pryd fi'n fan'na. Rwy'n lush. Yeah, It's just really nice. Dwi'n meddwl hynny weithiau. Dwi'n mynd dympio sbwriel. Dwi'n mynd ta dweud dwi'n holier yn y ddaw. Yeah. Dwi'n reit da. A dwi'n mynd effort i fi chwaith. Dwi'n gwybod, dwi'n fod sbwriel, dwi ddim yn mynd i reid ar lawr. So dwi'n mynd dall... Yeah. And like, really felt like my Caerdydd and just absolutely minging i cymharu. Yeah. Like, dod yn ôl i Rubbish. Caerdydd. Mae'n fel... Mae rubbish yn isio'n Caerdydd yndi? Yeah. Mae yn. As in, ddim yn cael ei casglu ar amser felly. Yeah. So fa ma, hwn ydy'r coedwi cyhoeddus. So dwi'n torri coed yn y coedwi cyhoeddus. Yeah. Dwi'n gwybod beth mae'n hyn, ond... Ond ie, mae Denmark yn... Rwy'n caru Denmark. Dwi'n dweud i bod. Gys di amser i... Just... Joio Denmark, so that all work. Yeah, All work, no play. Yeah, wel, rwy'n ni'n glanio... Dydd llun. Like, tua 4 gloch dydd llun. Yeah. So, just chillo yn y hotel am cwpl oriau. Wedyn mynd i'r bar, a wedyn cael bwyd. A wedyn mynd am, like, cerdded round Ordens. Like, 2 awr. Yeah. Wedyn mynd i gwely. A wedyn... Dydd Mawrth wedyn... roedd ni just, like, syth like, mewn i workshops a stuff. Mynd i...
yn Braco HQ, gwneud workshops o'na. Fan'na fan'na di cychwyn yn Barco, lle. Ie, Copenhagen. maen nhw'n dechrau yn Odens. O, sorry, dwi wedi Copenhagen Ie. to. No. Ie. So ni'n... Gys Ie, ti mae Danish fan'na... pastry? Be? Gys ti Danish pastry? Na. Hmm. Na, i ddim. Na, Na. mae Copenhagen ar list fi. Ie. Ie, fi ddim gweld llawer o Copenhagen. Fi just mynd trwy ar y Pam, tren dwi'n gwybod nes ti'n mynd Dwi'n gwybod beth... Ond beth fi Pan gallu mae gweld... rhywun yn dweud Denmark, hefyd, dwi'n fatha... Ie. Dwi'n bach yn touristi. O ie, Yn y capital, ie. Ond beth roedd fi'n gweld o Copenhagen o'r tren, roedd fe'n edrych Ie. really nice. Dwi'n dweud i Copenhagen. Gwybod o'ch ti ddim i Copenhagen. Ie, mae Odens yn like 2 awr ar y tren i ffwrdd o Copenhagen. I'r gogledd? Lot o... I'r dde. I'r dde. Mae'n ar y map. Mae'n ar yr island i'r chwith ar un mae O, Copenhagen. ie, lot o... Hynny di thing am fanna da. Ie, mae very islandy. Mae'n ar yr island mewn y canol o'r dau. Rai fawr. O, Ond ie, really nice. Wedyn 2 dydd o y Code Garden Conference. Oes fi'n anfon llun i ti o'r person hwnna ar... Na, rwyf i ddim. Dwi'n meddwl, da. Ond... Ble mae... Rwyf fi'n anfon llun o'r bloody gwyneb fi. O, ie. Ble mae... Na! O, so i'r dŵr. O na. No! Environmental store. O, sgrifion! Glo. Sgrifion glo. Ni'n gwybod sy'n digwydd. Fe jyst wedi anfon ti llun. So, O. cerfyd lawr y stryd i'r conference. Oedd y creadur hyn yn greeto Creadur? pobl. Yn y hewl y becyn o pobl i dod i... Na! Na! Ie. Na! Na! O, rwy'n fi'n cael llun efo fe wedi. O, do, siod hwnna gyda chdi. Be? Siod gyda hwnna. Ah, no, no! Get that away. Get that away. So hwnna just yn bygio fi. So hwnna just yn... Fel edrych o Slenderman kind of thing, ydy e? No. Ond ie. Ond fe'n lot really cool. Rwy'n chwarae lot o Hammerschlagen. Pryd dwi'n hwnna. Hwn yn game really hwyl. Ie, so di cael log. So that like big log o flaen ti. Yeah. Pawb yn cael hammer a nail. Ti'n rhoi eich nail mewn I log tipyn bach. A wedyn mae un person yn dechrau a ti'n mynd mewn like cylch. Ac ti'n gallu bwrw nail eich hun neu nail rhywun arall. Ond ti'n dechrau efo like a hammer a bwys y log. Ti'n like swing fe lan a lawr mewn un hit. Ond y hoelen sy'n mynd mewn yn gyntaf yn colli. Ac y hoelen sy'n mynd mewn yn olaf yn colli hefyd. So mae'n like... Ti'n bach tactegol ar dechrau, ti'n trio cael hoel rhywun arall mewn yn gyntaf, ond trio sicrhau bod ti gallu mynd mewn yn ail, ac dim yn olaf a stuff. Mae'n lot o hoel. Especially pryd ti wedi bod yn, like, yfed. Yeah. Dwi'n genuinely'n stryglo efo organised fun. Yn gyffredinol. Ond allai ddechmygu I rwy'n sy'n mewn I stwff fel a ddim yn misery gut fod o'n reit. Nhw'n just cael nhw just set up ar yr ochr a ti'n gallu mynd lan I nhw os ti eisiau rhwng yr conference talks. Ie. Ie, ond na, dwi wedi dysgu llawer am y new back office yn Braco.
Dysgu Oedd o'n worthwhile trip, lle. Ie. Ie. Wel, y thing yw, y back office nef, nhw wedi ail creu o'r scratch. Roedd un arall, un hen, roedd yn cael ei creu efo AngularJS. Okay. Yr un newydd yn mae'n eitha agnostic am pa framework ti'n gallu defnyddio. Yeah. Ond wedi cael ei adeiladu gan efo view components ac just plain TypeScript. A efo rhywbeth o enw lit rhywun meddwl nhw wedi defnyddio hefyd, so... Oh. Dwi wedi bod yn dysgu am context. Hwnna. Sut ti'n defnyddio contexts mewn efo web components. Sut ti'n nest yn nhw a stuff fel yna. Pas o context a trwy a stuff fel yna. Edrych eitha cool. Edrych eitha nice. Ydy'r dyfodol yn ddisglair. Yeah. Rwy'n excited i actually creu extensions am e nawr. Dwi'n reit gynnus o faint sydd o joio job chdi. Fel rhaid sy'n ddim yn joio job, dwi'n reit jealous o rhaid sy'n dda. Yeah. Yeah, dwi wedi bod yn eitha lwcus. Ie. Cos ti'n dda. Yeah. Ti'n genuine joio job chdi oed. Yeah. Well, my just challenge ar ôl challenge, like. You know, creu wefan newydd. Mae'n just fel puzzle. Dysgu yn like a... You know, dysgu... Like, pob dydd yn dysgu rhywbeth newydd. Neu... Like, dysgu sut i wneud rhywbeth yn gwahanol neu'n gwell. Stuff fel yna, so mae'n... Rwy'n hoffi hwnna. Rwy'n really hoffi like, yr opera hwnna o fe. Ond ddo, wyt ti wedi buildio ffarm o scratch? Fel hyn? Na. Ta fe, o'n i'n gwybod yr atab cyn gofyn. Ond, sorry i chdi'r spot. Ond, ie. So, be di'r next big thing yn Bracco, lle? So, chi, sgyn nhw roadmaps o dda, this is the next year. Ond, mae'n mynd eitha dawel nawr, oherwydd ni di cael y big yn Bracco 8.9 update ble oedd nhw'n newid o .NET Framework i .NET Core, a roedd hwnna'n like huge change. Like, i'r framework, so mae'n... Roedd hwnna'n massive change, nawr hyn, y back office, hollol newydd, a mae'n massive change hefyd. Ond nawr, mae'n eitha settled nawr. So Beithio does dim big changes i dod. Ti eisiau defnyddio'r changes da chdi cael yn barod? Y be? Da chdi dweud, da chi wedi cael changes o wan ti eisiau fatha iwsio hynny? Yeah. Like, ni'n just gorffna'n dechrau, wedi dechrau uwchgrafio project olaf o yn Bracco 8 o clients ni nawr sydd ar .NET Framework uwchgrafio, ni'n ail creu ar y fersiwn newydd efo .NET Core. Ti angen just ail ysgrifennu'r bloody code oherwydd mae'n eitha gwahanol. Ond... Fi fy'n neis, ddim angen gwneud upgrades. Dim mwy, ond... Mae'n gen i teimlad, mae'n wedi bod yn gwneud llawer o upgrades yna. Couple o blwyddyn. Efo'n Bracco 8 yn mynd allan o support blwyddyn nesa. So... Cant mynd i cael pobl yn... mynd... ni angen o wefan nid i... uwchgrafio, A mae'n awkward, like, conversation... Web 3.0! Dyna Web 3.0. Does ni... Web 3.0. Rwy'n ddim yn becs o hyn. Ydy yn Bracco'n Web 3... Ta byddia? Ta dy Web 2.0? Na, da di gadael 2.0 do? Don't know. Be oedd Flash Games? Flash Games. Dim Glenn. Rwy'n ddim siŵr am y buzzwords blymyn pobl yn defnyddio ar Twitter. So
det var awesome Web 3.0 oes. Så det är det AI yeah, det är irrelevant. Det var det. Men det AI sin bracco. Is it dim? Can we use the power of AI o gwbl? Probably creu packages like Evo, like plugins sy'n gwneud stuff fel automatic alt text ar images. Yeah. Un sy'n creu dummy content efo context. Sy'n eitha cool. Ond hwnna dim ond useful I like devs. It's the future. Yeah, pobl wedi bod yn siarad am AI search oherwydd friggin' Microsoft wedi ail-enwi Azure Search eto. Mae nawr cael ei galw Azure AI Search neu rhywbeth. Dwi'n ail-enwi hwnna like 3 gwaith yn y post, like 5 blwyddyn. Efo gwaith ni fatha Microsoft Intra wan. Oh, A dwi'n gael cwffio fatha. Dwi'n gael cwffio bod dim I ddim mewn na Microsoft Encyclopedia. Yeah. Interpreted. When siarad I client are like, oh yeah, man, Microsoft Entra, they're like, like 80. Oh. Yeah. So yeah, but it's 80. Dyma'n consistent yn y thing I hun. Nah. Na, di'r eisiau mwy o. So you don't have your Azure pool. Ie, yn dan. Ag mae o'n Yeah. not a fan. Not Nah. a fan. Iawn, dwi Imagine if your AD, like integrate the AD logins and stuff for your back office around Braca, so where clients are going cofio like passwords now, even just. Clients yn cofio passwords, don't be stupid. Yeah. Oh god. Mind they're like, oh, dwi didn't cofio password fi. Oh, ti. Grow up. Sort your life out. Yeah. Na, Click the password reset button then, or click forgotten password. Go on. Dwi'n joio pan maen nhw'n mynnu na hwnna oedd y password erioed. A ti fatha, na. O ti'n gwybod dweud o'n ffordd lle ti ddim fatha'n colio'n allan. Yeah. Well, the thing is, noon, os my client yn dod I fi yn dweud, o, ti'n gallu reset y password fi. Mae'n forgotten password form, like fyna ar y login screen, nhw'n gallu just clicio I cael I newid y password nhw yn hawdd. Ond os nhw'n dod I fi a gofio fi wneud e, rhaid angen charge nhw minimum hanner awr. Nice. Yeah. Like, ti'n siwr? Eggplant. 50 honest. 50 calculator. Oh my god. Cutscene, byd hyn. I've just a thing for you. Well, he is. Mae Pierre yn cael issues cos mae yna archfarchdad wedi agor yn Pelican Town o'n nhw Joja. Ac mewn un cutscene y blaen, oedd y manager Joja fewn a roed 50% off vouchers I pob. Ooh. Ond dwi'n, mae Pierre yn well cos dwi'n helpu fo cael locally sourced ingredients I pobl. Nice. So rheswm mae o'n mae'n rhoi pris uchel. What? Oh my god. Ooh. Maybe yn trio gwerthu? Oh, yeah, veg. Veg, nath o brynu gyda fi am 2,500. Mae ta fuck you off am 25,000. What? Oh my god. Oh my god, Pierre. No, Pierre, beth ti'n neud? So... God. Should be less greedy. Win some, lose some, never the nice so. You're right, you can't run the business without taking some risk. Mae o in the hole there.
What's it? You want to buy these back for the low price of... What? Nah! What the fuck, Look up here, on. Ti'n gallu mynd i Georgia i brynu stwff, ond maen nhw'n drytach ar hyn o bryd. Mae yna community centre lle ti'n helpu neud y community centre i fyny wrth reid stwff yna fo. Ond mae yna ffordd i bypass y community centre wrth just talu am Georgia X membership. Lle mae'n troi y community centre mewn i warehouse. Wow. Yam. Just got dewis beth i isio. Okay. So, a mae fama'n dodge, so, tu Pierre, di hwn, siop Pierre. Ie. I rai go. Os i ddod met o'r bod, gallu mynd i bedrooms nhw. Hwn, sbio dodge, sbio, cult, so fama. Oh my god. Altar of Yoba. It's a weird thing to tell me. I tell her everything. Yeah. O, ma. Odd layout am adeilad. Yndi. Abigail yn goth. Time we're here, what do you think? What? Efo side-eye! Efo side-eye! Ooh. Dos o ma. Dwi'n... Rhythmi. Mae'n just yn jealous, cos dwi'n courtio Emily. Mae'n weird sydd ti'n mynd yn invested ar mae'n rei pobl yn y game ma yn genuinely annoio fi. A just 2D sprites, you know. A dwi'n gweld nhw'n dweud, fuck off, Linus, just dos o ma. A dda. Yeah. Sure. I remember kind of like dog poop. Yeah. Chocolate cake. Rich and moist fudge icing. Oh. Dwi'n misio coffi, mae coffi literally useless. I fi. Double speed, let's go. So hwn i'r libraries / ysgol. Yeah. So thing arall ti'n neud ydy, ti'n hel artefacts ar enw i gynthyr yma. A ti'n cael crap yn ôl gyda fo. Okay. A ti'n hel llyfrau. So, ti'n ddim lawr y mines, neu os ti'n gweld fatha worms yn y llawr, ti'n gallu tilio nhw. So, mae yna... O, hwn di'r local doctor sy'n gwerthu stwff insanely drud. Ww, dwi'n reid y fudge cake na i y hogan dwi'n trio mynd allan efo. Dwi'n cael rummage y bins pobl fyd. Emily, hwn di... Positive energy, mae'n bach yn hippie. Ond, we'll make it work. Peace and love, man. Peace and love. Iawn. Amser bach o deforestation yma, man. Linus, hwn di'r town mayor. Linus. Mae o'n cael y fair. Efo, dwi ddim yn hyn i fyny. Mae o'n cael y fair. Ddim mae fair mae'n dweud nhw'n single. Efo... Marine. Sy'n... Hi sy'n gwerthu... Fatha... Ieir y stwff i fi. Dwi'n meddwl mab hi, dwi'n hwn. Which sy'n waster. Ond, sbio yn y room yn canol na. Yeah. So the thing piws na dan y gwely. Oh, yeah. Trons. Trons y meir, dwi'n na. Oh! Cos mae wedi bod yn ystafell yna. So, mwyn fi gallu mynd i fanna, dwi'n gwybod bod yn 2 stars efo hi. Mwyn fi gallu agor y drws na. I fi no, cos mae wedi discreet yn dweud fi, dwi wedi colli trons i rhywle. Alli wedi cael trons i rhywle. Oh my god. A mae'n thing. Os dwi'n cael o... Os dwi'n cael o cyn y ffair fory, ti'n gallu iwsio fo'i braibio fo. Dwi ddim.
So hold your travelling car to go through assortment of stuff sy'n dod weithiau. Yeah. Hwna. Spring, hwna. In the street. Ww, dwi'n angen sandfish i'r community centre. Yn hengos. O ti'n... Coffi. Dwi'n ddangos yr community centre. Un thing, ti'n dechrau neud un peth a ti'n siarad, o, neu hyn yn lle, neu hyn yn lle. Ond, cos dwi wedi prynu sprinklers rwan, mae'n ei bywyd fi lot haws. Yeah. Ww, sbeth dwi heb di big ar hyn, Mae'n lot o busy work. Dwi'n meddwl hynna mae pobl actually enjoy am y gem ma. Yeah, rwy'n hoffi like y games fel hyn, fel yr beth di'n hwnna sy'n poblogaidd ar y Nintendo? Animal Crossing. Yeah. Dwi'n cofio... So dwi'n... Yeah. Dwi'n cofio... Covid. Dwi'n chwarae lot o'n Covid. Yeah. Nice. Ag... Oedd ex fi... Cos oedd wedi goffod efo ex fi just cyn Covid, lle. On good terms, lle. A nath i just gyrru negas i fi. Ond na mi yn mynd rhwng lle o... Chdi gotio Parks and Recs? Yeah. O, fatha... Lle mae o'n mynd off... Lle mae... Gŵr Amy Poehler yn mynd off... Mae'n colli job fo. Mae'n mynd off the rails. Mae'n fatha ddim yn gwybod beth i wneud efo hyn. So mae o fatha... Would a depressed person do this? A mae'n dweud fatha stop motion animation. Mae disgrifio memes mor anodd. O just basically, oedd hi'n awgrymu fatha... Cos o'n i wedi investio lot o amser yn Stardew Valley. Yeah. A fatha, just yn bywyd fi. Dwi angen fertiliser. Mae'n nyslu dwi'n cofio lle mae bod dim o fe mo. Mae'n just un sefi, dwi'n cofio lle mae bod dim. Nice. Mae'n... Ie, mae'n... Mae'n gem, dwi'n licio cael chwarae games o hyn bob yn y hyn. Just, dim switch up, mae'n gem... Relaxing ond hefyd stressful. Dwi'n neud o'n stressful. Is dod y Nintendo Direct? Na. Nintendo Oedd e? Direct, ie. Heddiw ydi. Oedd. O. O, ma. Unrhyw beth da arno fe? Ond, oes, mae'na... Fi'n personol... Sgol... Dragon Quest 3 remake, ond yn y steil... Ti'n cofio'r gem Octopath Traveller? Fatha, mae Square Enix wedi patentio thing yn HD... Yeah. HD 2D. HD 2D. Ie. Os ni dweud Octopath Traveller neu Bravely Default, neu hyd yn oed Dragon's Quest 3 remake, de. So, hwnna, Mae Dragon's Quest yn mwy poblogaidd na Final Fantasy in Japan. Yeah. Nes i chwarae Dragon Quest 11. Neu Dragon Quest 10 ar PS4. Ti'n bet? Nes i really enjoy efo. Cos mae'n mwy cartoony na Final Fantasy, a mae'n just yn beth hollol gwahanol, ti'n ddweud? Yeah. So, ti'n mynd really fewn i the RPGs na. Na, beth wedi chwarae nhw? Dwi angen glo. Ti'n rhoi i chwarae mi'n fatha GRPG, lle? Ti'n as no. Kingdom Hearts 2? Dwi efo cyfri dde.
Ie. Ti'n gael o'n mwy action RPG, de? Ie. Dwi roed, ta be? Dwi roed i chwarae Kingdom Hearts, de? Ond, it should be something am... Dda, mae pobl yn sioc Ie. bod dwi heb di chwarae fo. O! Just, dwi'n cofio bod y holl trailers Kingdom Hearts 3 dod allan. Gael ni methu cymryd o ddifri. Ie. Rwy fi yn chwarae hen game, rwy'n methu cofio beth o fe'n cael ei galw. Ie. Ac rwy ddim yn bio fe dim mwy. Ond, oedd fe'n... Roedd ti'n, like, mewn valley. A roedd, like, y valley, ti'n gallu cerdded rownd y valley, a roedd a couple o, like, adeiladoedd mewn y valley. A roedd ti'n mynd i'r ochr y valley, bydd like, cave entrance, so roedd ti'n gallu mynd mewn i'r caves. A mynd lawr, like, ymlaf, lawr y caves. Ydy hwnna'n... Ydy ti'n gwybod beth hwnna'n? Dim off top ym mhen, de? Rwy'n cofio rwy'n fi'n edrych mewn i fe, like, a couple o mis yn ôl, ffeindio fe, a meddwl, oh, that's the game! A nawr di anghofio fe. O'n i'n lyfio yn y bac fatha. Dwi dal yn cofio fatha... Dwi'n mynd yn uffernol o fatha... Sad. Geeky ond sad. Dwi dal yn cofio chwarae Final Fantasy 8 am y tro gynta. A ddim yn 100%... O'n i'n digon hen i 100%... Nes i offer o, ond ti'n ddim digon hen i fatha... 100% gallu cymryd fewn beth sy'n ymlaen. Ie. Ond dal yn joio fo. Nes i ail chwarae fo'n ddiweddar. Ia, dwi'n lyfio fo. Nice. Okay, it's day of the... Oh. Gei di fod y summer... Gei di fod yr village fair, oedd y town fair. Oh, remember dwi wedi ffeindio fe. Ydy yn Dark... Remember mae'n Dark Chronicle. Ooh. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Done. It's cool. Oh no, we got gob. Good. Yes, mini shopping bin. Yes. Okay, hwn yn fan ma. Dwi eisiau neud let's play o rhywbeth ar ôl hwn o JRPG. Ie. Oh, come on. Ie, rwy'n meddwl yw fe'n game hyn. Dark Chronicle, neu Dark Cloud 2. Okay. Hwna'n reit random i... Ie. Ie. Rwy'n just cofio, like, y darn ble rwy'n ti gallu, like, creu adeiladau a symud nhw. Yeah. Ac rwy'n cofio bod yn, like, O na, ofn o'r dungeons. ar yr amount o JRPGs mae Switch efo wan. Ie. Reit nuts i dy gwir. Nice. Dwi am... Giat ar agor! Lucas. Ooh. Sy'n mynd digwydd yn Wilson, actually. Shit. Ti'n rhain o fe mewn wan? Fel that. Ond rwy'n
Ond ar y PS2 a stuff beth oedd fi'n chwarae awer pryd oedd fi'n fach. Oedd fi'n usually just either gemau rasio, Ie. neu gemau rasio, first person shooters, Ie. ac Ie, ni fyd, really. yeah, a park builders. Ie, hwnna ddyr un o'n i'n reit peth efo, y park building Yeah. stuff. O'n i'm yn... Dim yn cos... Ie, just ddim yn... Ond ia, oedd... FIFA fi, just by virtue, Yeah, FIFA. just cos. Yeah, So, ac dim- y wrestling games hefyd. Ia, ond Weird. Smackdown versus... This is Raw, Yeah. and just bring it. Shut your mouth. Oh, Yeah. love it. Ia, hwnna... Yn chwan hwnna, just dwytha, off-stream. Yeah. What? Lle ma'r... Lle ma'r... O, fori mae o! Ah. Ah! Watch. Oh well. Ydw i. Ond, ia, mae o'n... Dwi'n stog am di, yr unig peth i ddweud am JRPGs ydi, maen nhw'n... Dwi'n mynd age o'n dda iawn. No. Mae Perfect Dark yn cael ei releasio, tyda'r Switch, fatha retro games. Yeah. Mae Perfect Dark yn cael ei ryddhau heiddiw nifori ar hwnna. Efo Nice. online multiplayer. A dweud, os efo... Os i'n talu amdan... Nintendo, that's good year. Ti'n cael y gem am ddim, lle. So- Yeah. That's cool. Os dwi'n gwerthu... Caca na, allai gael backpack newydd. Come on. Yes. Yay! So mae'n fwy o llefydd i ddal stwff an. Noise. Ond ia, mae'n lot o stwff... Mae'n anodd gwybod fy Nintendo, fatha. Cos efo lot o fo... Fatha, are you a Nintendo fan? Or not? Fi? Like, as in, Oh. be ti'n cael allan ohono fo, yn hollol dibynol sy'n Nintendo fan neu ddim, ia. Ah, yeah. Mario and Yeah. Luigi newydd. So... Mae Mario and Luigi yn nuts, cos... Yeah. Hwna'n spin-off o Paper Mario. Mae Paper Mario yn spin-off o Super Mario RPG. Yeah. Spin-off or spin-off. Spin-off a spin-off. Love it. Just symud. So hwn di'r tŷ, os da rhywun eisiau chwan multiplayer efo fi, maen nhw'n spawn yn y tŷ yma. Yeah. Nice. Ond literally just hyn, dio. Rwy'n ei offer chwarae game efo'r un vibe o hyn, wel, un vibe o'r Animal Crossing. O enw Dinkum? Dinkum? Yeah, rwy'n chwarae fe ar y Steam Deck. Wel, heb chwarae fe am cwbl o mis nawr. Ie. Dwi'n gwybod Dinkum. Yeah, it's like mewn mae set mewn Australia. Okay. Ac ti'n creu like town newydd yn yr outback. Dwi'n dda 2D fel hyn fyd. Na, mae'n 3D. Oh. Fel Animal Crossing style. Dwi wedi hwcio fyny Switch i fyny i capture card o fama. Dwi'n bod yn symud stwff, so... Dwi'n ystyried... Ella, un o'r dyddiau yma, dau... Go beth i hanes... Animal... Be sy'n ffynnu Animal Crossing, os ti'n chwarae misoedd, a ti'n mynd i fewn yna, maen nhw'n gyd yn Yeah. commentio. Oh, I haven't seen you in a while. A dda, isht. A ddech chi teimlo'n, fatha... Judgmental. Yeah.
Be ni'n neud o man? Cofio, yn un peth efo'r Sims 2 ar y DS. Ie. Ti'n mynd nôl am oesoedd, like, hwnna'n un oed ti'n manager hotel. Like, a hotel allan o pŵer, roedd pawb wedi gadael heb teli, rubbish pob man. Oedd y bus, y dyn ar yr, a desk, like, where have you been? Sims, di'n arall eisiau, tha... Dwi'n gwybod pam nes i ddim chwarae'r Sims. Fi'n caru'r Sims. Ie. Yeah. Allan dwi'n chdi pam ddo, ond eisiau roed chwarae Ie. fo. Ond geisio Sims 2 yn rili hwyr, ie. Ie. Dwi'n cysyniad yna fo. No, dwi eisiau roed pale ale gyntaf fi i'r local alcoholic. And bus driver. Pam? Mi'n byw yn y trailer ma. Mae Penny yn salt of the earth, very nice gal. Merchu. Lle mae Pam, dwi'n gwybod ia. Ydy yn y pub. Let's have a look. Na, di. Hefyd, mae yna dau arcade game yma. Ti'n gael unlockio hwnna? A ti'n lle chwarae hwnna? It's basically 3 games in one. Hyn di issues yn y dydd, ti'n gael chwilio amdan pobl. Ie. O, dwi'n mynd i reid... Ynddo. Yes. Down 2 stars efo chdi. Old best. Why don't you love me? Dwi'n mynd siarad efo fo. Doctor. Dodge. Boi'n dodge. Iawn, dwi am wneud the local fate a gyfarfory, a wedyn dwi am wneud un run o mind a call it a night. Un peth arall sy'n handi efo hwn ydi, mae o yn splitio hwn i dyddiau. So ti fatha yn gallu cael sesiwn really hir o chwarae fo, neu sesiwn really byr. Cos ar ôl heddiw, dwi'n really och, because mae diwrnod arall yn digwydd. Sy'n yn sens. Ooh, broccoli, let's go. Free broccoli from the ground. So chdi gwyliau ar ôl ta yma. Oed. Be? Be, sorry? So unrhyw gwyliau. Oh, sorry. Be? Na, fi'n cael yn byth planned nawr. Dwi'n reid homemade beer fi i Pam fo'n pub. Fuck it. Yay! Give me that! That's the stuff. Yes. It's real nice and hoppy, note of citrus and pine, but with a robust body to keep me grounded. Thanks, kid. That means a lot to me. I knew we could count on you. Wait to go, hold on. 350. Yeah, you gotta get cow's delight. Oh my god. Right, sorry, call. Maybe. Ah, that's your key into. Five.
Radiator. Recycler, doen. Nice. So o blaen, cyn i fi cael y sprinklers, o'n i'n gael hyn i bob un crop fi. Yeah. Dwy'r fel la. So o'n cymryd ages. Even. Oh my days. Let's call it a... Oh my god. Uh, So dwi chwarae hen game ar PS2 o enw Rollercoaster World. yeah. Mynd ar y rollercoaster hyn, mae'n fflio trwy. Mae pobl ar like, do. Number of people missing, 6. Oh no. O, dydy... O, wan dwi'n hwn dydy... Sorry, ti... O, mae dydy gael cath yn lle ci. Controversial. Oh. Dwi wedi cael ci. Dwi wedi cael ffarm. Wel, reit controversial dydy. Fe ti wedi cael... Iawn. Today's the big day. Cops fi. Rhaid chdi wneud, ar stream yn chwarae, chdi wneud playthrough o rhywbeth fatha, Yeah. Fi'n meddwl bydd y game hyn yn eitha chwyl. Or if mae'n like park builder, or mae'n really janky park builder. Yes. Dwi'n gwybod sut dwi'n licio. Oh, number of One, people missing, 1 ar un hyn. 2... Number of people with memory loss, 3. O, chdi'n roller coaster tycoon guy? Cos mae rwy'n di wneud fatha mod, dwi'n oes? Bearing Gravial. Yeah. 1, 2, 3. The open thing, ond ti'n gwybod cael game files fo, neu beth. Yeah. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Be are the things in there? Dwi 100% efo wiki. Stardew Valley. Just i fynd i siŵr dwi'n cael. Okay. Fish. Veg. Okay, fruit. Dwi angen. Cam. Dwi angen very expensive fruits. Dwi angen... Dwi'n keen on the fish very much. Milk... Maybe milk gold. Hwna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Done. Nice. Be ti'n cymryd i'r ffe? So, peth yn y list canol na. Yeah. So, Oh. anchovy. Gold anchovy. Gold cauliflower. Painter. Gold milk. Autumn's bounty. Starfruit, hwnna'n werth lot. Strawberry jelly. Gold melon. Gold cranberries. Nice. Os dwi ddim yn ennill efo hwnna, de, mae'n con. Fix. Smoker wedi hyn. Mae'n rhoi fish fi.
A lot o... O'n i'n cael lot yn tash y cychwyn. O, ond dwi'n cael lot. Ie. Ti'n nofio fe i gyd. Do, dwi'n tiny o'n i stuff. Da ti, beth di enw cath chdi? Ti'n cat person o'i? Fi? Yeah. Rwy'n Dog hoffi person. cath. Rwy'n hoffi nhw, ond... From Rwy'n afar. meddwl fe fi'n cael un fy hun. Yeah. Emrys, Rwy'n dych chi hoffi... fel... Rwy'n hoffi y cathoid pobl eraill. Fair enough. Dwi... Da, hwn o'n swnio dwi'n glwtio. Mae cathod yn licio fi. Mae gynna fi... Chi'n gallu galw fi the cath whisperer. Pa lliw cath ydi Emrys, dy ti? Milk. Ti'n gallu cael ostriches a moch a felly hwn. Ond do, Ond i dwi'n gyd. yn gwybod sut mae moch yn gweithio, cos dim ond math o gem a fysa fatha dangos fatha marwolaeth. Ti'n ddol? So dwi'n yn rili gwybod sut sa nhw'n... be arall ti'n cael allan o mochyn, ie? Ie. Well, let's go to the llwyth. Okay, fair enough. Fair enough. Dwi'n meddwl swn i'n emotionally gallu cael cath. Os dwi'n reit needy. Yay! Dyma Stardew Valley Fair. Hey. Okay. It's in the shop. So dwi'n byd eto, nagos. Okay. Iawn. Gold anchovy. Dwi'n meddwl mae hwnna'n bach yn iffy and dim much. Taste the season. Yeah. Dwi eisiau gwneud edrych o David. Dwi'n mynd i'r llefrith top fanna. Cauliflower yn canol. Dwi'n meddwl bod o'n really osh lle ti'n reid stwff. Ie. A'n cael nice, like, display. Ah, no! Dwi'n hoffi gems! No! 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 Nes i reid o'i cyn pethau do? Lle mae gold fi? Lle mae diamond? Oh no! Diamond fi missing! Gold bar ta. Weithiau yn bobl yn impressed efo gold bar fi. Oh man, ble wyt ti roi nhw? Ah, no! Okay. Please stand at the red arrow. Dwi'n cael beth o hyn. Dwi'n meddwl dwi'n fyddi hell tokens o yma. I hwn. Play the slingshot game once. Okay. Ooh, nice. No! O, ddim yn dallt yn gallu na! Mae yna slingshot yn y gêm, fatha. Oh, no! Wyt ti'n cael hwnna? $40 tokens. Be gai am 40 star tokens? Mae yna gêm dwi efo. So basically just arcade machines fel ydy. Ie. Oh, Stardrop. Dwi angen 2,000.
Mae hwnna'n boostio... mae hwnna'n boostio... energy levels chdi. Iawn. Dwi'n no way am di got 2,000 ydy. Jane. Game yma. Selling star tokens for just... O, lle just prynu nhw? 50G a... O, dos o yma. Step right up, pick a colour and place a bet for a chance to win double wager. Green to yellow. Green to yellow, dwi'n fi ddweud. I double o. Dwi'n mynd. Green. Gone. Faint o tokens dwi'n wager o? Dwi'n wager 40. Ooh. Oh, come on! Yes! Orange. Be dwi'n neud e? Yn lle 40, dwi'n di neud... Yn lle 80, dwi'n neud 40. Come on. No! Okay, dwi'n... Dwi'n di stopio. Okay, un arall. Okay, dwi'n mynd double eto. So, green to orange. Green. 80, let's go. Come on, green. Let's Come go. on. Come on. Oh! Green to orange. Green to orange, Owen. Do you said God. orange. Oh. 160. No! 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 Rip. Okay. Oh, my God. Okay, yeah. Try your hand at some fishing, yeah? Game on, satisfying. Yeah? Just Scott something. Oh no! Oh my god, someone just mynd i hanner o Scotta. Chances we could cadw'r bysgod yma. Cover new adjument like bag. Oh no. This girl's just sitting in there like, oh no! O, gath Metroid Prime 4 rhyw trailer newydd hefyd. Ti Metroid Prime... Mae pobl yn lyfio Metroid Prime yndi. Rhywbeth wedi chwarae nhw, nhw'n edrych eitha cool. Dydzi, paid y poeni. Nath dydzi reid green. A nes i orange. Dwi'n mynd i wneud un big... Dwi'n mynd i wario gold fi gyd. Dwi'n seidio. Yes! Oce, mae trwyd yn y ffordd na. Na, os mae'n gêm arall i chwarae. Spin the wheel. Dim heddiw. Ti'n gallu stwff?
Ti'n mynd i ochr stuff? Da iawn, Clint. Da iawn, Clint. Be mae hyn yn neud? Hey, dear local youths. Having a good time? I can heck is it? O, be di fa ma? Y boi sy'n sefyll yma di'r wizard. Mae'n byw on tour. O, mae Google yn mynd yn siarad o fe. And a good friend. Aid by fortune. It's Pam's birthday, she's not ever forgot, but then you show up with a nice gift. What a good friend. Now I see you, namely in the dim lit room, you look serious, but not unhappy. Something up, ooh, dyna go gyda ni'n prodi. Christopher's moved on. Now I see you harvesting a plump, ripe melon. You're on a wonderful looking farm, bursting with life. And Christopher's gone dim. Wast, dwi'n newid wastad pres o hwnna. That's over. That's it, cyn I chdi fynd, de. Give me a colour. Ta be? Na, ched. Lle dwi'n gwybod prynu fo fa ma, ie? Faint y llai prynu? 41 dwi'n cael! Effe. Green. A dwi'n mynd all on green. Oh my god. No! Green to dream. Yes! No, mae'n sgynna fi fan. Dwi'n mynd orange. Na, actually, dwi ddim. Dwi'n mynd i'n gadw barnu thing fi fan. Ie, dwi wedi gwneud thing fi do. What's it? Okay, mae'n judge a thing ni fan. Ooh. So Pierre was saying. Eat shit, Pierre. Nath o'n gwario lot amser I fi yna ddo. Dyna sy'n ma. Wow, biggest cheese roll. Ah, be di'r cheese roll na? Here. Oh, be di'r results. First prize. Rating of 96. Hey! Yes! 1,000 gold tokens. Damn. Ww, cofio cael. Mae gen I fi isio am. Dwi angen 2,000 I cael y star drop na. Which dwi really isio. A dwi'n meddwl dwi ar. Mae'n sgynna fi. A dwi'n chwarae gêm eto. Lle mae'n dweud faint y stars gynna fi? Lle mae'n dweud faint sgynna fi, na di? Dwi'n mynd i wneud gêm yma eto, slingshot. You don't have enough money. No! Nes I gwario pres fi gyda. No! Rhai fi? Green to orange. Orange. Hynna. Yes! Oh shit, dwi isio... Nice. So dwi isio... Wait, dwi isio 250, 255.
Ho 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 ho. O, dwi'n cofio pa lliw nes i. Orange eisiau. O! Union 2000! Let's go! Hey. Stardew. Stardraft, please. So hwnna di gallu mynd yn wrong. Dwi'n give a shit. Ti'n fawr i hell, y rare cores ma fe, dwi'n give a point i. Yay! Tipio allan. Let's go. Na start up. Na fo, done. Dwi'n cael gorffan hwn, man? Ie. Ti'n bet dwi'n mynd i werthu? Na, dwi ddim. Cant. Worth the rest. Fel a de, fel a de, fel a de. Fel a de, fel a de, fel a de. Okay. I'm gonna do 1 day in the mines, run. I didn't call it a day. Un dydd lawr yn y mines. I chdi gael gweld sef o'r mines yn ddechrau. Beth di yn Minecraft? Ta be? Ti'n gwybod be? Na, ond Mae'n reit ytha. Mae'n really basic, ond mae'n reit satisfying, sy'n dweud sense. Yeah. Yn yr issues gwrdd yn y di, sgwydd ddim bwyd yn dod fi. Lawr y mines. Mae'r mines yn mynd i chwalu'r bren chdi. Okay. Just hell grapes. No hell. So, lots of busy works yna. Rhaid fi hell grapes fi. Cyn i fi gallu neud yn byd. Ha? So, dwi'n meddwl dwi'n angen mwy o. Mae'n gwybod ages i. Na fel a. Na fel a. Na i ddim neud yr anifeiliaid heddiw. Na. Just ella sgwyd amser wedyn. Amser a egni ydi biggest killers y gema. Yeah. A randomly pick up Ffordd fi like gwneud y egni
Oes, allu bits o Where? stuff. Okay. So, just dwi'n... Ond, obviously, os yw'n bita fo, mae'n rhaid bod ti'n methu gwerthu wedyn yn ei pres. Hmm. So... Bon yn gwylod hwn. Sa'n chi'n locio hwn sy'n mynd â chdi syth adre. Yeah. Ond, o, crap, eisiau gofio hwn. Obsidian Edge. O, dwi'n well am beth sgynna fi. Have a look. Level 6. -1. Edrych efo. Ti'n gorfod ffeindio, basically, mae gen fi modrwy sy'n golau fi, fel arall sy'n fan pitch black. Ti'n gorfod ffeindio'r exit. Yeah. So ti'n literally gorfod fatha neud hyn i bob dim. Wait, find your exit. Ie. Yeah. Bob llawr ti'n gorfod ffeindio'r exit. Yeah. Oh, rwy'n gweld. So weithiau ti'n rhedeg yn hwyr yr amser a ti'n just methu. Cos mae hyn yn gyd yn... Ti'n gael efo? Random. Y Yeah. thing na lle. Ww, topaz. Dwi wedi colli diamond ar ola. Here, ble ti'n rhoi hwnna? Ie. No, worth lot o bres. Dwi bach yn... O na, yslim. Mae yna fatha Hunt Adventures Guild. Ia, allu eitha'r ystol literally bod yn fama. Yn cychwyn. So, rhaid yn cychwyn. So ti'n gael commitio, dwi eisiau checio beth sy'n gwylod o'ma. O, os yma track trends. Ti eisiau mynd i diwedd o. O, so mae'n mynd allu ddim diwedd o. I cael y glo. Be dwi'n tynnu wneud ar hwn ydi... Ti eisiau cyrraedd y gwylod i unlockio rhywbeth. So ti'n well off, just... Ddim poeni gormod amdan... Trio mainio bob llawr. Sy'n yn sens. Ond ti'n gweld gold. I'm getting gold, yeah. Yna fatha prizes and stuff am lladd mount. Is there any like monsters in the caves? Oes, a rei yma, rei bach ma fama. Yeah. Oh yeah. A fynd fatha, bob fatha 20 floors mae'r setting yn newid. So cychwyn mae'n fatha, it's coed, lot o coed o stuff. Wedyn, mae'n troi fewn i frozen place. So wedyn, wwan, yn hell. Lle poen. Pwy mae'n sgwffio fi. Dwi'n gwffio fo. Hwna'n sort down, copper bar. Nid hwnna. Hyn di bit annoying ond dwi'n gorfod ffeindio blincin. Yr exit, son. Yeah.
A ti dda, o, dim yn dda, ac eich di litid fel hyn, cos os ti'n gadael un o yma, ti'n fynd allan o hwnna di'r exit. Ond mae'n cymryd egni chdi fyd os ti'n gweld yr gweld dden, a ta mae yn. Hwn yn bit frustrating. Ond, bob 5 llawr mae'n lift. So, ar ôl 5 llawr gyd i, ta, just... Say no Yeah. thank you. Dwi'n cymitio. No! Bet nadw. Nadw. Chwa'i gall. Dwi'n cael smoke. Hwn di'r Adventure Guild. Dwi'n mynd dod i fama yn aml iawn. Yeah. Look at this stuff. Level 8 sword, so. Community stuff. Lot of busy. Dibynnu faint. Yeah. Mae'n edrych in-depth, lots o stuff i neud. Yndi, mae o. Un beth dwi'n gwybod yn annoying efo di. Ti'n dechrau neud beth a ti'n fel, o na, dwi'n gannu hwn wan. Dwi'n gannu hwn wan. Oh, yes! Okay. So, hwnna wan. Pwy dwi'n hwnna, os ai community centre wan, hwnna yna, dwi'n cael award. Yeah. Ooh! Ooh, Minecraft. Minecraft repaired. So, allai, wan, dwi'n mynd hynna. Okay, neu hynna goffan hynna. So, basically, allai, os ti'n neud bob un stafell yn y community room, ti'n locio beth specific, e? So, yn y boiler room, os ti'n completio'r boiler room, ti yn cael minecarts. Dwi'n mwyn sa'ch chi'n gweld minecarts gyda yn yr entrance. Ond mae hwnna'n gadael chdi fatha skipio bit o'r map. So, dwi'n eisiau chedag adro hwn i'n ôl gold. Nice. Ond yw'r bulletin board. So, mae'n fatha, gyda fi plan ond dwi'n sbio fe ma'n. Yeah, ain't gonna get it. Dwi'n mynd allan o'n ffordd i cael 150 gold. Not happening. Ond mae yn in-depth de. Ond ti'n gorfod dysgu ddim poeni amdan hynna. Cos... Cos allu ddyn neu chdi'n honco. Yeah. Cos gynnach chdi literally ddim digon o amser i wneud stwff. So beth ti'n sedd i gwneud i, ti'n mynd frustrated am y stwff ti heb di wneud. Mae hwnna ar y mobile. Mae'n edrych, ie, beth hwnna'n... Dwi'n gwybod Mae'n gallu fysa gweld fo... hwnna'n redig neis o mobile. Ie, dwi'n gwybod faint o neis fysa fo ar y mobile ddo. No. Fo. Iawn, so dwi isio... Ie, bundle. Dwi'n gwybod present. Ww, furnace, ideal. O'n i literally eisiau furnace. O'n i literally... A dyn, dwi'n hwnna fanna. Bundle complete. Gwybod present. Ond ie, dwi'n gael...
Ond ddo, sbio. So the power of these little people, our boiler room, we are the Junimos, keepers of the forest. Mae'n massive rip-off ar Zelda. Efo, so mae'n gwybod. So, y nod ydy, neud hyn i bob un stafell, ie? Ie. Mae'r un yma'n bollocks, ie? Literally, give me money. So, hwnna, 25,000 i chdi cael repairio'r bus i chdi gael mynd i'n beth arall o'r map. Yna'n... Ie, hwnna'n eitha rip-off hwnna. Llai off yn hwnna. Artisan. Llai off yn artisan. Ynddo, efo cloth. 2, 3. Sorry. Eto, dwi'n sbio wan beth llai neud, beth llai neud wahanol, lle. Ie. Mae eisiau hwnna, de. Into foraging. So mae'n lot ein, dwi'n dechrau goffa nhw. Mae'n rili anodd goffa nhw mewn un blwyddyn. So basically, be maen nhw'n traditha chdi ydi, trin y gêm fatha 3 mlynedd, ie. Hynna mae'r gêm actually yn dweud, ti'n neud 3 blwyddyn a diwedd hwnna. Mae spirit taid chdi either yn flin efo chdi neu hapus efo chdi. Ond mae rei pobl yn neud eitha 10-15 years. Ond heno, dwi'n goffan. Mynd i gwely. Na sort o ddim yn bore. Ie. Mae'n chill game. Yndi. Hynna pan dwi'n streamio fo. Hyd os dwi'n streamio am awran o nos. Cos dwi'n gwybod, os dwi'n ddim yn streamio hwn, swn i fyny tan ta 1 o'r bore wan. Ie. So mae streamio hwn di bod yn really good idea i fi. Sbe? Cos mae'r forest spirits yn trwsio'r Minecats. So rwan, lle dwi'n gael cerdded i fanna bod tro. Allai just mynd yna'n stret wan. Nice. Dwi'n off yna fanna. Diolch forest spirits. Dwi'n lyfo forest spirits. Lyfo nhw. Lads. Ond efo, dwi'n gweithio, mynd i ni chdi licio Stardew Valley. Mae wedi. Appreciate Stardew Valley. Ie. Mae wedi, cant. Dwi wedi bod yn eisiau edrych ar y game, like, gweld beth mae yna moesoedd. Mae Dynty wedi dechrau chwarae fo, wan, ers gotcha fi chwarae fo. Ond mae o fatha... Be dwi wedi dysgu di, mae 100% ffordd o chwarae fo optimal meta-wise. A dilyn... Be dwi'n neud ydi, dwi'n hanner dilyn y wiki, just fi ddim yn siŵr trwy'n mynd i massive cock-ups. Ond fel arall, I take... Dwi'n hwyl dyn ydi. Ond, ie, na fo. Dwi'n off yn y stream yna. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr am siarad yn hwn llai unig. Iawn. Hey. Goodbye.